Oh, berarti opini sejen. Kamana si sebelumnya. Kita belanja aing ka Bandung. Beli di opini. Biasa sok tojo datang ke dia. Dasar. Mang James. Mang James. Beneran sih sebutan. Pucuk dicinta ulang juga. Kan dia sebelum. Waduh, Mang James sih gak bunga gitu, aya naon deh. Sampai kena. Waduh, Mang James mah di bunga gitu, aya naon euy. Jiga nu kagunturan madu gitu. Beneran mana sih sebelum. Opini aing geus kayak aing nek kita belanja ka warung kerja kali itu kasih bubun. Siap. Beli opini 100.000. Wih, mantap. Siap. Besebeh. Oke. Berangkat ya. 100.000. Siap, mangkat ya. Ini sinarian si sebelum itu meta buru. Sebelum, kan dia. Ayo naon atuh Mang James? Aing dititah, digerokan deui we. Aing Tuh, men siapa meta buru si sebelum. nyek di buruhan gitu. Di buruhan ku aing masih. Wah, mantap. Bos James gitu loh. Mantap. Jalma kaya. Bagus. Tara pedit aing. Oke, bener. Bos Jim mah bagus. Belanja dari 100.000. Heeh. Keur maneh buru 100.000. Wah, Hebat. Siaplah Bos Jim, berangkat. Belanja 100.000. Buruh yang aing 100.000. Ini masih gak duit palsu, woy. Wah, Mang James nipu ka aing. Tipu aing. Mang James, waduh. nah saya teh mana belanjaan sih sebelum. Kita buruh 100.000 heuh. Kan aing teh keder itu ngitungna. Nu leutik bae ulah nu gede kieu lah. Keder aing teh. Ini si sebelum. Geus kieu bae nu aya dina pesa Mang James aya sabaraha aing mah. Bulan 100.000. Bodoh siapa dia 100.000 Udah sebelum. udah segituna ya mah. Cuma aing tinggal 50.000 ya Geus kajeun aing mah ikhlas 50.000 geus pergi dah. Anjing katipu 50.000. Iya dibalikin deh, tanya kawan. Duit mainan. Ini parah nih. Sebelum. Tenang.